Uswa duga kanu Uga awalan Uswa biya kanu Biya nubasen Ajiye sunwa dan sumu Kode malumale Pada semua hati, Yoni Fabia rasa sekango beke. Mal beto warabu, you afaya nati. Amulenje kae, bola kama sento. Amulenje kae, bola kama sento. Ani dalam tungku tu api, andu abiya ko lupu ko kenepi, apa dari mulut, apa ini mata, andu pada malike, apa sebenarnya, andu pada malike, apa sebenarnya, sobi digan sobi ya eshe bukura, ambe ya bue ego kami tu tujra, sobi digan sobi ya eshe bukura, ambe ya bue ego kami tu tujra, dia nabas tu, andi suyade. Tapi memang agak jauh mati, dia dapat kulit, nanti suyade. Tapi memang agak jauh mati. Ali mami doma, terkenal tinggi. Ali mami doma, terkenal tinggi. Amma honjo sibare, kana romo dabare, soke dura na batini, kana gote dagatini. Ina biya becha ando bande biso, soma tuke kase arencha dare kiso, sami ko romo, mone rete miso, apa tuke rako, kakene miso, apa tuke rako, kakene miso. Como poco se que ronambo, querina rompe se que como poco se que rongoji, querina rompe se que como poco se que rombona, querina rompe se que como poco se que ronasi, querina rompe se que como poco se que ronavaro, querina rompe se que como poco se que ronaje, querina rompe se que como poco se que ronseraro, querina rompe se que Ono boku seke inshallah, ina rompe seke. Ono boku seke shashe, ina rompe seke.
batini Quando contenta gatini Ora via beccia mando quando è di sua Soma tu che fase avente dai tusi Sammi corromo Muone da te miso Apati che racco Apati che neso Apati che racco Apati che neso Uno pochi se che ronambo Tieni rombo se che Uno pochi se che rongogi Tieni rombo se che Uno pochi se che romborana Tieni rombo se che Uno pochi se che ronasi Tieni rombo se che Uno pochi se che ronavaro Tieni rombo se che Uno pochi se che ronagge Tieni rombo se che Uno pochi se che ronseraro Tieni rombo se che Uno poco se che non scialla, tieni rombo se che Uno poco se che non sciasce, tieni rombo se che Uno poco se che non cofale, tieni Sopo vegan sopo ya eshe gurgura Tambe ya bro ego tani dojo jira Sopo vegan sopo ya eshe gurgura Tambe ya bro ego tani dojo jira Iya na basule Mande suyade Amita finti makagara jabumade Iya na basule Mande suyade Amita finti makagara jabumade Alimami kama Gartenu nyatunge Alimami kama Gartenu nyatunge Amma honto sibare Kana romo dabare Soke duran nabatini Kano goten lagatini Kila biya becha mando bande biswa Soke alima basule Mande suyade Kano dafinti makagara jabumade Iya kabasule Mande suyade Kano dafinti makagara jabumade Alimami kama Gartenu nyatunge Alimami kama Gartenu nyatunge Amma honto sibare Kana romo dabare Soke duran nabatini Kano goten lagatini Ono poco se che non ha sì,
Tono boki se que ron avaro Ina rompu se Tono boki se que ron abje Ina rompu se Tono boki se que ron seraro Ina rompu se Tono boki se que ron shalla Ina rompu se Tono boki se que ron shashe Ina rompu se Tono boki se que ron kohale Ina rompu se Tono boki se que ron dudula Ina rompu se Tono boki se que ron asasa Ina rompu se Tono boki se que ron pale Ina rompu se Rakkina teeknikaatitu jidduu beekanii ka jidduu kiyyaa bidduus yoo jira. Kanaafuu sagaleen kee yoo jiraate ni jira naa jedhaati akkasitti duuba sagalee kee erga sirraa'ee sagantaa kooti buuf. Sagaleen kee jira. Sagaleen kee hangammaa hin jiru. Sagaleen kee jira. Toko lama. Toko. Hayyee hanga tokko ni dhagahama jechuudha. Egaa ka rakkoo teeknikaa hanga tokko furamee jira. Sagantaa barbaachisutti ammoo beekanii ka meeshaa tokko tokkoon rakkina koronaatiif jechaas manni beekanii ka meeshaa silaa gurguru cufamanii jiranii. Kanaafuu hanga ta'een ammoo beekanii ka sirreessiin irree miidiyaan irraa sagantaa tamsaasu ittuma fufaa. Kanaafuu yoo dhagahamaa jiran jedhaati hin dhiifatina hundaafuu sheer godhaa waliif dabarsaa. Hayyee ni dhagahama. Kanaafuu kan nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalala. Hayyee ni dhagahama. Kanaafuu kan nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabdu jedha. Kuni tamsaasa irree miidiyaa irraa kan isiniif darbu. Tamsaasni keenya kan har'aa dhimmuma rakkoo Oromoo irratti roorroon Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dookumentarii hanga tokko ta'een qabadhee beektanii kaasiniif dhiyaatee jira. Egaa ka hordoftoonni irree miidiyaadha. Sheer gootanii hunda akka dhaqqabsiiftanii waliifis sagalee taanee roorroo Oromoo irratti dalagamaa jiru, roorroo Oromoo irratti as deemaa jiru gama dandeenyeen hundi keenya tokko taanee akka mootummaa gabroonfataa kanarratti hojjennuun kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Egaa ka maqaan kun Murteessaa Hajji jedhama. Sagantaan kiyya kan har'aa kun abbaa qabeenya beekanii kan Oromoon qabdu dinquu dayyaas irratti waan dalagamaa jiru san hanga tokko yaadaa fi yaada wal qabsiifnee dinquu dayyaas irratti duuluun himannaan hin barbaachifne irratti banuun maaltu barbaachise waan jedhu irratti waan tokko wajjin mari'annaa. Egaa qaamonni dinquu dayyaas irratti duulutti jiran isaan kun firamoo diina Oromoo waan jedhu irratti mari'annaa jechuudha. Dinquun dayyaas abbaa Oromoo isa Oromoo rakkataa baroota osoo gargaaru qabeenya
sagaleen yoo jiraate tokko naatu taate itti buufa. Egaa lafa gurgurratti dafee gurgurratti hundayyaa sagantaa beektii kan barbaadu Oromoo irratti Oromoo guddatti Oromoo guddatti barbaadame jiru gargaaru argina jechuudha. Kuni Oromoon jaatama isaaf dhagaa jechuudha. Kanaaf qaamonni duulan bira mootii jedhu sagantaa guddaa asirratti kan dokumenteerii sobaa gama bal'aan hojjetee Oromoo bira waan jedhu addaan ba'a. Jalqaba irratti wantaan hin ta'eenyu wantaan hin sagantaa dokumenteerii Oromoo maal fakkaatu waan jedhu waan tidak kawan tadi bukan bukan kami berusaha samsu bagi kata Oromo wantan itu biasa kita Oromo biasa sekedar kunci sewantan kisah dewa untuk Oromo balik Joto Oromoo yoo jenne malee dhiirota Oromootiif jedhu. Kanaaf wantaan kamilee dokumenterii kijibaa obbo Diinquu Dayyaasaa hojjetu qabu. Oromoon jaatama. Oromoon humnallee qaba. Wanno beekanii qaba, barumsaas qaba, qabeenyaas qaba, lafallee qaba. Hundayyaas lafa ofirratti Oromoo ittiin gargaare malee, Oromoo ittiin tajaajile malee, Oromoo ittiin qabsiise. Yoo diina Oromoo ta'an malee, fira Oromoo gubbaan inni kanarratti ammoo uummanni Oromoo baginaan diina isaa akka ta'e beekee isaa yoo diina Oromoo ta'an malee fira Oromoo gubbaan inni kanarratti ammoo uummanni Oromoo baginaan amma sagaleen itti qophe. Sorry. Hangga tuh silakan itu gue sagaling narik. Jamin namun untuk presiden baca di sini apa? Kamsa seperti negara. Ilmu orang muda di negara sana dua makan. Ada udah dapat itu barat sudah. Ini dokumentari sang kamu jadi nurat kami nurat ilmu wantan TV pun wantan bukan wantan pak minum makan tengah udah jas jakat jer itu kan dokumentari sobat itu Oromo dengan jahat ber Asyirah atau karena aku punya orang murah, tokoh orang murah, syirah amat kita biasa yang yoni, jadi yoni wanita, yoni apa? Masa kali yoni kan? Ini juga ada dokumentari kami. Orang mau kerana orang mau orang kami tak boleh cari sobat. Motu mah bersedang darah, kan ikan marah motu berkesan. Udah biasa ini kan, tak cari. Karena
qaamonni jiru dokumentarii inni kunuunsu hojjechuu jira. Kijibaa fi beekumsa tokko gabaasee maqaa tureessuu malee hayyuu Oromoo beekaa Oromoo qaba abbaa Oromoodhaan maqaa tureessuu malee wanta Oromoodhaan galtee gabaas arginu. Wanti qeerroon ija addaatiin ilaalama. Osoo barsiisuu isaaniitiin OBN osoo gabaasee waan kana rakkoon bakka irraa qaban ni jira. Dhaabbatanii yeroo diina namatti ergan soodaan lafa eenyurra jira. Oromoo irra jira. Hojjettuu achi keessatti acaree beektanii nama jiraachisuuf jira. Namni achirratti jiraachuu jira. Lubbuun nama beekaa isaanii qoratama. Gahuumsa Oromoo kan ta'e qaama beektanii kan Oromoo kan investor beektee kan beektanii Oromoo kan ta'e kan barbaanne kan jaalanne abbaa qabeenyaa Oromoo kan jaalanne abbaa ta'e Oromoo ija gahumna beektanii abbaa qabee akkanaan tola barsiisee kamara yaalaa seenee kan yaalamuu tola yaalee ilmaan Oromoo tajaajilaa jira jechuudha. Eegaa kan ilma sabaa kanarratti dhiigaan waltaan maaltii sagalcheessa irratti guuruu danda'a. Qaamonni mootummaadhaa qaamonni biyya bulchan jedhamu. Yoo isaan duuba hin jiraanne isaan humna maal qabanii kun bitanii baarrachuu danda'u. Kanaaf sagantama beekamtii dokumentari kijibaa isaan waraabame isaan 56 ሚሊዮን 742307 ብር ከዚህ ድርጅት ላይ የገቢዎች ባለስልጣን አዳማ ወረዳ እንፈልጋለን። አቶ ድንቁ 12 ሚሊዮን ለመስጠት ቃል የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም ድጋፍ ያላደረገ መሆኑን ነው። የማሸጉ ሁኔታ በቅርብ እርምጃ የተወሰደ ከዛ ወዲህም ግለሰቡ መጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግሽት የተደረገ ውይይትም የተካሄደ ነገር የለም። የኦሮሞ ህብረተሰብ የኦሮሞ ተወላጅ የሌለው ባህሪ ነው። Qaamonni amma isarratti arraba tuffatee isarratti shirataa jiru. Eenyu isaan? Egaa kan ilmaan kanneen ilmaan naftanyaa qiyyaasa gama wantaatiin wantaatiin hamilee ilma Oromoo irratti dokumentari sobaa hojjetu ni qaba. Wantaatiin kan eenyu akka ta'e Oromoo sirriitti beeku. Eenyu uffata achi keessa akka hojjetu Oromoo sirriitti beeka. Mumpara waamitu wayitaatii waggaa 27 kijiba inni beektanii dhaabbiin qabe. Egaa kan namoota dafaa fi qabeenya beekan abbaa keenyaa irratti abbaa Oromoodhaa abbaa qabeenyaa Dayyaas irratti shira adda addaa soba adda addaa irratti ta'uun sobaa hojjetee qaba hojjetee osoo seerri jiraate wantaatiin sinaa seeraa miidhagaa. Oromoo saame waggaa 27 isaanii beeynan tosiidhaa qabu. Effertoonni kaampaanii wayyaaneedha ka waggaa 27 Oromoo saamaa ture. Isa wayyaanee effertoonni ባሉት ካምፓኒዎች ለ27 ዓመታት የኦሮሞ ንብረትና የኦሮሞ ሀብት እየዘረፉ ነው።
isaan beekna maqaa isaanii gadi daawwata kaampaanii kana. Istiin ilmaan isaanii kaampaanii qaba. Qabeenya Oromoo saamee. Kanaaf Oromoon dammaqee ilma tokkicha qabu kana hayyuu beekaa abbaa qabeenya tokkicha qabu kanarra sagalee ta'uu qaba jechuudha. Kun dayyaas wanni beekanii kaa'isa jechuudha. Sobaa wanni irratti gabaabumatti. Gaafa Oromoo boo'ee wajjin boo'ee, gaafa Oromoo rakkate waliin rakkate, gaafa Oromoo beekanii taa'u baqatee bakka dhaabbatu ta'e bakka godhee, gaafa itti Oromoo waan baratu kana bakka barumsaa bakka baratu itti godhee, kan ibsate beekanii kaa tola mana yaalaa seentee lubbuun Oromoo hedduu nama baraaree jechuudha. Egaa kan ilma sabaa kan akkamitti kana deemtuun hundinuu miidiyaa qabna jettee sobaa fi kijiba adda addaa lafa Oromoo dachee Oromoo irratti sobaa fi kijiba xaxxee walitti beekanii kaa hamilee dookumentarii itti nuuf geessi yeroo geettu nuuf salphina yaa Oromoo. Nuuf salphina. Salphina kana jalaa bahuuf ammoo ilmi Oromoo tokko gatii Oromiyaaf beektanii kaleessa kaffalee har'as kaffaluu jiru har'as ammoo dugda yaasiitiif gatii kaffaluu qabu. Hanga dagannee umuriin keenya barannee sadarkaa barnootaaf hanga bakka dalagaa seennu eenyutu sadarkaa beektanii kaa impoortii fi ekspoortii irratti hanga barbareeniif beektanii kaa buddeenii qamadiiniif beektanii kaa qixxeefi hin hafne ka oomishee ekspoortii godhaa jiru eenyu akka ta'e sirriitti beeknaan. Oromoon carraa sana argatee eefii lafa isaarraa oomishamu san irratti beektanii kaa investi godhee ekspoortii dalageera Oromoon hin dalanne. Barbaree biyya isaa keessatti oomishamu product godhee product isaa san beeksisee biyyoota alaatiif ekspoortii godhee jira. Isa seenaa kaleessaa yoo siinii kaafne gadaanni isin iddoo keessa keenyaa hin banne qabna walitti kaafne. Oromoo yaadadhaan isinitti himaa mallee inni keessa. Qabeenya albuudaa kan beektanii kaanikeelii bicciilee eeloo abbaa muraaf wallaga keessatti argamu kasaamutii wayyaanee dhugaan jedhu. Oromiyaa keessatti argamu jimmaa beektanii kaa guutumaan kan qabatee dafallee saame ka bunallee beektanii kaa saamee biyya alaa baasuun mallaqa beektanii kaa sharafa doolaaraa kan argachuu ture. Biyyaa fi galle jireenya gammaa hin jenne. Biyyi beektanii kaa oomisha bunaatiif beekamtu jimma keessatti rakkinaan daandiin sirriitti osoo hojjetamne qulqullina beektanii kaa bishaanii osoo hin argatin ibsaa osoo hin argatin buna beektanii kaa sharafa doolaaraa galchitu hanga addaa rakkina keessatti jechuudha jimma jechuudha. Eenyu saame Dinkuu Dayyaas no ilma Oromoo birootii no. Guyyaan waggaa 27 saamee jechuudha. Hanga takkaan isaanii ilmaan isaanii doolaararra ciisan. Sofuuni asiin keenya waan warra balleessina miti kun. Diinummaa isaa kanatti beektanii qabeenyi Oromoo saamamee jira. Qabeenya saamamuu qofaa miti albuuda Oromiyaa keessa jiru baasuuf jecha keemikaalonni isaan itti fayyadaman biqiltuu Oromoo balleesse. Beelada Oromoo balleesse gubee sa'a beektanii kaa Oromoo qabdu balleesse. Loowwan Oromoo qabu balleesse. Galaana beektanii kaa bishaan Oromoo loon dhaqee obaafatu balleesse keemikaalli isaanii
barbadu albuuda beekaniikaatti barbadu keemikaala isaanii fayyadaman. Maal fakkeenyaaf gara magaalaa dubbachuutti jiru zuwaay dubbii irratti shee kaampaanii Itoophiyaan beekaniika ababaan isaan ittiin tolfatan. Achi keessaa hojiin Oromoo sheerii qabu. Garuu ammoo qabeenyi Oromoo manca'ee qilleensi Oromoo summaawee bishaan Oromoo summaawee ilmi Oromoo kadhachuullee dhalli boru dhalateen Oromoof beekanii kaa'e. Ilma ta'a jennee yaadnu garaa keessatti summaawee kan dhalanne meeqaa jira arguu jiru. As dhiyeessee seetti mazuwaay naannoo zuwaay dugdaa baatu jechuudha. Aduudhaa fi laga dambii hojii fi booraa keessatti argamu warqiisan miidroon waggaa 27 fasaamaa ture. Loon beekanii kaa adoolaa kan laga dambii beekanii kaa akkasitti oolee babbareedee beekanii kaa dheedee galu sun naannoo sun guutuutti summaawee simbirroon beekanii kaa naannoo san jiraatu yeroo ammaa kana jirtu. Loowwan kaleessa guutuu booranii qabu jiru yeroo ammaa kana. Abbaa qabeenyaa kan jedhaman kan Oromoof diinaa kan Oromoo balleessuuf turanitu naannoo sanatti investigationaaf godhanii qabeenya Oromoof gaarii ta'e osoo taa'anii jechuudha. Gubbaan dhaqanii mootummaan ofii jiru qabeenya kennaa hooggan jiguu qabeessanii kan tokko jechuun ergamaa isaanii ture jechuudha dameessaa keessatti. Abiyyi Ahimad. Kun dayyaas maal balleesse mana tolchee hiyyeessa mana hin qabneef kenna. Summeessee naannoo hin summeessine. Yuunivarsiitii ijaaree hayyuu qaruu biyyaa boru Oromoof ta'u ol baase. Hospitaala ijaaree rakkataa Oromoo beekanii kan miskiina beekanii waan itti yaalamu hin qabne. Dhukkubsataan Oromoo achi keessa seenee yaalamee fayye. Dinquu Dayyaas Oromoo tajaajilee Oromoo gargaaree jireenya harkaa gara afaanii gurgurta qaban. Walumaan beekne. Oromoon miileenatti kan laakkamu kan baqate namni jalqaba beekanii kan gargaarsa barbaachisu godhaa ture Dinquu Dayyaas. Ammayyaa kameen beeksisa taanii Dinquu Dayyaas hin jiru. Oromoo jammatan mallee. Oromoo jammatan mallee. Kanaafi hanga tokko sagaleen kiyyas isiniif dhagahamuu baatus hanga tokko ni hubattan waan ta'eef ergaa koo kana sheer godhaa guddaa waliif tattaasisaa haasawaa uummatatti kanaa isiniif banee haasoo isaanii jalate waan isaan jedhan maal isaan akka barbaadan intalleen isiniif ibsaa jechuudha. Egaa kan sagantaan kun irree miidiyaa irraa isiniif ta'a. ሶዶሬ ሪዞርት ሆቴል አክሲዮን ማህበር ከኛ ጋር አግሪመንትም የለውም ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ከኛ ጋር ውል የለውም ማለት ነው። ሌብነት፣ ስርቆት፣ ወንጀል ዘር የለውም። መንግስት መፍትሄ ለኛ ይስጣል። ይፈልግ በቅርብ ቀን ሳናልቅ ሁለት ሽማግሌዎች ሞተውብናል። ዋልታ ቴሌቪዥን ዋልታ ምርመራ በተሰኘ የምርመራ ፕሮግራሙ ሶዶሬ ሪዞርት ላይ ስለሚነሳው የተለያዩ ችግሮችና በሪዞርቱ የባለቤትነት ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የምርመራ ዘገባን ይዞ ቀርቧል። ሶዶሬ ሪዞርት በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ አልፎ የሁሉም ኢትዮጵያውያን የትዝታ ሰንደቅ ሆኖ የዘለቀ ሀገራዊ ሀብት ነው። ወደ ሶዶሬ የሚያቀኑ ሁሉ ከሚያሳልፏቸው የመዝናኛ ጊዜያት ባሻገር አንዳንዶቹም የሶዶሬን የፍል ውሃዎች የጸበል ያህል ለጤና ፈውስነት የሚጠቀሙባቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በህይወት ዘመኑ ሊያዩ ከሚፈልገው ቦታ አንዱ ሶዶሬ ነው። ሶዶሬን ብዙም የውጭ ሀገር ዜጎችም ይመርጡታል።
ለኦሮሚያና ለኢትዮጵያ የቱሪዝም ሀብትና ትልቁም ጎላ ብሎ የሚታይ የመዝናኛ ማዕከል ሆኖ ዘልቋል። ሶደሬ ሪዞርት ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ቢዘልቅም በመንግስት መያዙ የእድሜውንና አሁን ሀገሪቱ የደረሰችበትን ደረጃ በሚመጥን መልኩ አገልግሎቱን በዚያው መጠን ማሳደግ አልቻለም። አገልግሎት አሰጣጡንም እንዲያዘምን በሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲጠየቅ የነበረና አገልግሎቱን እንዲያሻሽልም ወደ ግለሰብ እንዲዛወር ሲጠየቅ ቆይቶ ወደ ግለሰቦች ከተዛወረ 9 ዓመታትን አስቆጥሯል። ሶደሬ ሪዞርት ወደ ግለሰቦች ሲዛወር የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርገውለት አገልግሎቱን አስፋፍቶ እንደ ሀገር ሀብትነቱ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ታሳቢ ተደርጎ ሲዛወር በሊዝ የተረከቡት አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሁሉ በመወጣት ከቀድሞ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ነበር። ይሁን እንጂ አሁን ሪዞርቱን የገዙት አካላት ሪዞርቱን በገዙት ጊዜ ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነት አንዱ የሊዝ ኪራይና የመሬት ኪራይ ግብር ክፍያን በአግባቡ መክፈል ሲሆን ገዢዎቹ ሪዞርቱን ከገዙ ጊዜ ጀምሮ ኃላፊነታቸውን ባለመውጣታቸው ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ዕዳ አለበት። አገልግሎቱን ማዘመን የነበረበት ቢሆንም ይህንንም በአግባቡ taksiin hin kaffalimin miliyoona kana lakkaa'uutu irra jira jechuu jiran. Dhaggeeffattoota Oromoo yeroo baay'ee amanni kun amma fakkaatu mootummaa wayyaanee irraa dhaabameedha. Qabeenya taaksii hin kaffalimin miliyoona kana lakkaa'uutu irra jira jechuu jiran. Dhaggeeffattoota Oromoo yeroo baay'ee amanni kun mootummaan wayyaanee waggaa 20 akkaataa isaan Oromoo magaalaa keessaa itti baasan. Waggaa 27 guutuu mootummaa wayyaanee fi amala isaa amala mootummaa wayyaaneedha. Maaliif jarri tun guddisa wayyaanee fi wanti jennu isaan irraa waan hedduu akkuma jiruun koppestii godhanii dhufan. Koppestii godhanii dhufan akkuma jiru. Waggaa 27 abbaa qabeenyaa ilmaan Oromoo hedduu magaalaa keessaa sababa taaksii hin kaffalleef jechuudha. Taaksiin kaffalame yeroo hedduu ammoo akkaataa kaffaliinsa taaksiidhaa oobar irratti lakkaa'uudhaan waajjira Oromoo guutumaan cufanii ilma Oromoo akka beekanii kan biyya alaatii ergee akka biyya alaatii hin galchine abbaa qabeenyaa yookiin ammoo bona beekanii kan sadarkaa daldalaa irra jirus magaalaa keessaa baasan jechuudha. Egaa kan ilmaan Oromoo haasofni kiyya kun yoo qulqullinaan qaban dhiifama isin gaafataa yeroon booda waa hundaa ni qulqulleessa. Namni mul'achuu jira akka qulqullinaan qaban. Garuu ammoo hanga tokko dabarsuuf ergaa dabarsuuf jecha yeroo dhagaa yerootti miidiyaatti.
Dinquun Dayyaas qaroominna isaatiin bilchinna isaatiin hangadhaa ture malee mootummaan wayyaanee yeroo hedduu balleessuu jechuudha. Taphaan ala godhuuf shirri isarratti hin xaxamne. Waggaa 27 mootummaan wayyaanee erga seeneen booda dalagaan inni dalage Oromoo hiyyoomsuu abbaa qabeenyaa Oromoo magaalaa ala godhu taphaan ala godhu qabeenya Oromoon qabdu beekanii kan sababa taaksiitiin kaffalamne jecha sababa taaksii hin kaffalne jecha taaksii over irratti erguun magaalaa keessaa baasanii. Fakkeenyaaf ilmi hoteelaan waggaa sadii irraa beekan ilmi hoteelaa naannoo Gootaraatti argama. Abbaan qabeenyaa naannoo hoteela naannoo Gootaraa keessatti irratti argamu Oromoo. Ilmi hotel Oromoo. Hawwii hotel jechuun ilmi hotel istila gammaanii jira. Hawwii hotel kan jedhamu ilma Oromooti. Wayyaaniin akka dhufe dabballummaa fi beektanii kan ajaja wayyaanee waan fudhachuu dideef abbaan qabeenyaa hawwii hoteelidha. Akkuma dhufe goggaa fuushitanii turre taphaan ala godhee jechuudha. Kanaafuu isaan beekna. Koppi beestii amala wayyaanee irraa godhee dhufee jechuudha bilisinnaan. Nuu faana waan bita irratti Dinquu Dayyaas irratti duuluun. Dinquu Dayyaas irratti duuluun Oromoo wannaa miti. Maaliif inni argina? Namni ani ni qaba saba kiyyaaf dalaga jedhee dhiyaatu. Bulchiinsa gaarii waan qabuuf jechuudha. Bulchiinsa gaarii waan hin qabneef jechuudha. Biyya isaa misoomsuu hin dandeenye Oromoodha. Biyya isaa keessatti hojjechuu hin dandeenye Oromoo. Garuu ammoo tokkocha Oromoo biyya keessaa qabdu kana argaa wantaatiin tubbii Oromoo miliyoona 60 irraa qabu. Dookumentarii sobaa irratti hojjeta. Kolleejjiin ni jira. Hospitaalli ni jira. Qabeenyi obbo Dinquu Dayyaas hedduun kan mul'atan ni jira. Soodaree irratti maaf xiyyeeffatan? Soodaree irratti maaf xiyyeeffatan? Beeytu Oromoo. Galiin achirraa argamu kan hangana hin jedhamne. Daawwannaafis turismiin adda addaa bakka san seenu. Sirni maaster pilaaniidha hanga bushooftuu darbee wanni beekanii haa deemu jedhame. Qabeenya beekanii kan naannoo Finfinnee keessa jiru fakkeenyaaf gamoo akka Soodaree kana naannoo Finfinnee as deebisanii ilma Oromoo taphaan ala godhu jechuudha. Gamoo maaster pilaanii sana irratti lubbuun ilmaan Oromoo kuma torbaa ol itti dhabame. Kana Oromoon wanni godheef Oromoon beekanii kan ilmaan isaa wanni itti dhabeef abbaa qabeenyaa kan akka Dinquu Dayyaas qabeenya inni qabu Oromoo keessatti. Akka beekanii kan qaama beekamneen shira beekanii kan mootummaa beekanii kan ማድረግ ያልቻለ ሲሆን ለሪዞርቱ ማስፋፋያ በሚል የሪዞርቱ ከፍተኛ ባለአክሲዮን ናቸው የሚባሉት አቶ ድንቁ ደያስ በአካባቢው የሚያደርጓቸው ማስፋፊያዎች በአካባቢው የአስተዳደር አካላት የሚሆን አርሶ አደሮችን ስምምነት ያልተደረሰበትና በእሳቸው ፍላጎትና የጉልበት ውሳኔ ተግባራዊ የተደረገ ነው ይላሉ በአካባቢው ያናገርናቸው አርሶ አደሮችና አመራሮች። ይህ ደግሞ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮችን ከማፈናቀሉም በላይ ሶደሬ ሪዞርት እንኳንስ ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደ ሀገር ሀብትነት የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነት እየረሳ ከታለመለት ውጭም እንዲሆን አድርጎት የአካባቢው አረጋውያንና እናቶች እንባ ማቆሚያ ያሳጣ ፍትህ ያጡ አርሶ አደሮች ሐዘንን ያላበሰ ሆኗል። ሪዞርቱ ወደ ግለሰቦች ከተዛወረ በኋላ ችግሮቹ እየበዙ የአካባቢው ነዋሪዎችን እያፈናቀለ የመንግስትን ዕዳ ለዓመታት ሳይከፍል በስተመጨረሻም ሪዞርቱ ሊዘጋ በቅቷል። ሶደሬ ሪዞርት ወደ ግል የተዛወረበትን መንገድ ትክክለኛውን መንገድ አልተከተለም፣ የሼር ባለቤቶቹን በተመለከተም ግልጽነት ይጎለዋል የሚሉና ሌሎች የተለያዩ አስተያየቶች ሲደመጡ ይሰማል። ከ1942 ጀምሮ በመንግስት ባለቤትነት ሲተዳደር የቆየው ሶደሬ ሪዞርት አሁን ከፍተኛ ሼር ባለቤት የሆኑት አቶ ድንቁ ደያስ ናቸው። ለመሆኑ ሪዞርቱ ወደ ግል ይዞታነት እንዴት ተዛወረ? ከዝውውሩ በኋላስ የሚጠበቅበትን ግብርና መሰል ኃላፊነቶች መወጣት እንዴት ተሳነው? ማስፋፊያ በሚል የአርሶ አደሮች የግፍ ማፈናቀያ ምክንያትስ እንዴት ሆነ? ለኦሮሞ ሕዝብ ደጋፊ መስለው ይታያሉ የሚባሉት አቶ ድንቁ ደያስ ኦሮሞ በስሙ ተነገደበት እንጂ ምን አተረፉለትም የሚሉ አሉ። በፕሮግራማችን የተካተቱ የባለድርሻ አካላቶች አብራችሁን ቆዩ።
ዋልታ ምርመራ በዚሁ ጉዳይ ላይ የሶደሬ ሪዞርትን ወደ ግል ያዛወረው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተርን ያናገረ ሲሆን ከ2003 እስከ 2009 በጋራ ሲለማ ቆይቶ 2009 ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ ግል መዞሩን ገልጸዋል። ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ምላሻቸውን ሰጥተውናል። ጠቅላላ ሀብቱ ተተመነ። በዛን ወቅት ወደ 64 ሚሊዮን የሚሆን ነበር ሀብቱ። ወደ ጋራ ልማት ስንገባ አጋሩ ዲኤኪ ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት Aye gama sagale kiyatti deebi'ee yaada amma isaan haasa'uu jiran kana irratti dubbataa jechuudha. Qabeenyi obbo Dinquu Dayyaas qabu ka osoo beekanii ka hanga ammaa taaksii hin kanfalintu jira. Mootummaan ammoo herregee irra ga'ee qabee eegaa ka'a. Oodiitarri sadarkaa isaatitti seera qaba. Ooditoroonni mootummaa keessatti dalagan gahee isaanii qaban seera qaban. Kaampaaniin tokko yoo taaksii hin kaffalle yoo ta'e mootummaaf yeroodhaa gara yerootti kaampaaniin sun beeksisa waan dalage. Kaampaaniin sun yeroodhaa gara yerootti yeroo dalagu ji'aan taaksii isaa beeksisa. Dinquu Dayyaas Soodariin eega taaksiin kaffalle ta'e biyyi sun seera qabdi. Sirna maaliif gama beektanii kan mana murtiitti dhiyaachuu dide nafxanyoonni beektanii kan wantaatiif hin dhufee abbaa qabeenyaa kanarratti duuluu danda'e. Oromoo tuttuquu yoo taate malee ilma Oromoo tuttuquun Dinquu Dayyaas tuttuquun ija Oromoo tuttuquun. Taaksiin osoo hin kaffalamneeru akkaataa tartiiba taaksiin itti kaffalamu seera jira. Tartiiba taaksiin itti kaffalamu. Ethiopians revenue and the customs yeroo taxi collect godhu seera qaba. Ji'aan kaampaaniin sun haa gurguruu haa baatu, haa bitullee bituu haa baatu, haa kasabu bu'aa haa argatu waan godhee sisteemni beektanii kan sirna taaksiidha yeroo yerootti Itoophiyaa revenuuf beeksisaa jechuudha galiiwwan Itoophiyaati. Galiiwwan Itoophiyaa akkamitti himannaa barbaachisu walitti qopheeffatee irratti himachuu himannaa baluu dadhabee wantaatii fi qonceen asiyaatee waan hin taane dokumentaarii sobaa fuutee yeroo xureessitu mootummaan beeksisa kennaa kun akka duuba hin beekaniisin. Galiiwwan Itoophiyaa akkamitti himannaa barbaachisu eegaa kan amma adeemsi isaanii waan tokko si yaadachiisa. Magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon abbaan qabeenyaa hedduudha. Daldalaa hedduu qabdi Oromoon. Daldaltoota Oromoo maal godhan? Maqaa taaksii hin kaffalle jechuun Oromoo magaalaa keessaa baasan. Naannoo Takla Hayimaanoot, naannoo Markaatoo. Takka takkaan beekan. Mallasaan bara 97 erga beektanii kan filannoo hatee fudhateen boodaas wayyaanee effantoች ካምፓኒዎች ከጀደም hedduu kan beektanii kan tokko lama sadii afur shan jedhee isin ilaakka'u kan ofii kiyyaa beeku
የወያኔ ኤፈርቶች ካምፓኒ ወሮታ ቤተር ግሩፕ ፋሚሊ ከሰቲ ቀበኛ ሐዋሳ ኦሮሞ ቀበኛ ቤተሪ ከኦሮሞ ሳማቱራን ታክሲ ከፈሉ ቢት ታክሲ ማልከፈለን መቃ ኢንቨስትመንቲቲን ቀረጣ ገልጫን ስላ ዜሮ ብለኒ ቀበኛ ሳኒ ቀበኛ ኡመታ ሳሙቱራ ኢሳን ታክሲን ከፈል ከጋፋት እንጂ ባሩሰን ከሰቲ ኢልማን ኢሳኒ መላቅ አንተባተኒ ቢየ ቻይና ዲ tani ka Europa America kan ni bani baratani ko karra kana kana ta ukabenya oromo ngangwani tani wan itti baratu dabe wan itti nyaatu dabe mana dabe rakkate karra maida ergamanna santu be qabson beekte ka oromo ra uffatu beekan hanga amma kana beekne jecho tokkocha oromo qabdu dinku dayya sirratta wonni durani akkuma abba qabenya oromo heddu magala keessa baasa amma wonni isaan gochuu jiran dinku dayyaasi magaalaa keessa baasanii oromoo paawuri isaa laalu qeerroo paawuri isaa laalu qarree paawuri isaa laalu hayyootaa fi beektota paawuri isaanii laalu jecha dinku dayyaasi gochuu jiran amma dhaamsiku namni ottee magaalaa dhaqee namni ottee bitu hin cabdeetti moo hin cabne beeytanii ka akkana godhee laala ka godhee laala namni magaalaa dhaqee beeytanii ka wannaa bitu ottee beeytanii ka bishaanii kan waan amma hawaasni keenya ittiin fayyadamu kana yeroo beeytanii ka magaalaa dhaqanii bitanii cabaa miti jedhanii akkanatti gurrasisanii dhaanii laalanii achi booda cabaa ta'uu isaa beekanii addaan baafatanii wanni amma kan ija Oromoo tokkocha Oromoon qabdu abbaa qabeenyaa dinquu dayyaas yeroo akkanatti itti duulan qeerroon kaleessa akkasitti girjettee kaatee gootummaa wayyaaneedhaa dhagaan maqaan galchite yeroo dinquun dayyaas tuqamu qeerroon jirti moo hin jirtu qeerroo jirtu jettu jiran qarree jirtu step 1 abbaa qabeenyaa dinquu dayyaas tuqu jechuun fuulduratti beeytanii ka ilmi Oromoodha an biyya qaba Oromoo qaba galee hojjedhee hawaasa kiyyaaf ta'a ka jedhee yaadu yoo jiraate dinquu dayyaas maqaa taaksiitiin gallawatti cufanii abbaan qabeenyaa hoo kayaanu jiru ni jira jedhanii abbaa qabeenyaa kabiroo kayaatu jiru ka Oromoo tajaajilu beeytanii daandiirra jiru akkuma ottee yeroo magaalaa dhaqanii ka godhanii cabaa isaa addaan baasanii dadhaawanii ilaalan sanitti dinquu dayyaas akkas godhuu jiranii jechuudha. Hayyootni Oromoo, beektonni Oromoo waa'ee dhimma dinquu dayyaas irratti akii maal jedhu nu laata buru? Ni dubbatu moo hin dubbatu? Dinquu dayyaas kana wanni isa duuba jiru main power of kaqabu jiraalaata waan jedhu raa'ee hayyuu fi beekaa Oromoo jirtanii jedhaniit dadhawanii lulaalu jiranii jechuudha. Abbaa qabeenyaa dinquu dayyaas kana wanni tuttuqanii hayyuu Oromoo kan isa duuba dhufee beekaa isaa sanirratti haasa'uu danda'u ni jira moo hin jiru waan jedhu cheekii godhaanan jechuudha Oromoo. Maaliif isa erga tuqanii jaamsanii taphaan ala godhaniin booda Oromoof namni jedhee dubbatu hin jiru jedhaniitiin akka barbaadan Oromoo saamuu waan barbaadaniif kaayyoon isaanii wanni dinquu tuqaniif. Dhaggeeffadhaan malee waan baay'ee nama dhagamaati. Sheer godhaa ammoo sheer godhaa sagantaan kun irree miidiyaa irraa kan isiniif darbu. Ani kan qopheessee isiniif dabarsuu jiru Murteessaa Hajjiiti. Sagantaan eegaa ka hayyuu fi beekaa abbaa qabeenyaa dinquu dayyaas irratti gama naqxanyaa fi beetanii ka qomcee kaleessa dhufee Oromiyaa qubatteen yeroo dookumentariin sobaa irratti hojjetamu nuti akka Oromootitti akka qeerrootitti sirrii miti dinquu dayyaas ilma Oromooti jennee sagalee keenya dabarsuu kan barbaannu 8.49 ሚሊዮን ብር ይዤ ልምጣና እናስፋፋው የሚል ነው ቢዝነስ ፕላኑ የቀረበው እና ተቀባይነት አገኘ።
ለሆጂነ ከናበተን ሲንጀራ ሸርጉራ ያ የኛ የአይነት መዋጮ ቀደም ሲል የነበረው ሶደሬ ማለት ነው 64 ሚሊዮኑ እና 80 ነጥብ ምናምን ሚሊዮኑ ተደምሮ 144.5 ሚሊዮን ብር የተከፈለና የተፈቀደ ካፒታል ሆኖ እንደ አዲስ ተቋቋመ አክሲዮን ማህበር ሆኖ ማለት ነው 2003 ላይ ያ እስከ መቼ ቆየ እስከ 2009 ቆየ 2007 አካባቢ መንግስትም ሙሉ በሙሉ ለውጣ የሚል ሐሳብ ነበረው አጋሩም ዲኤኬ እኔ ልጠቅልለው የሚል ሐሳብ አቀረበ የዋጋ ትመና ተሰራና ሙሉ በሙሉ እንዲገዛው ተደረገ የህግ ሰውነት ያለው አካል ነው ይሄ የተቋቋመ ኩባንያ መከሰስም የሚችል ነው የሚተዳደረው በቦርድ ነው ህጋዊ ሰውነት አለው ይሄ ድርጅት የተቋቋመው ድርጅት ህጋዊ ሰውነት ሁሉ አለ በሁለታችን መካከል የተቋቋመው ቦርድ ሲሰየም አብዛኛው የቦርድ አባላት እንደ ሼር መጠን ነው የሚሰየመው ከአቶ ዲንቁ ይሆናል እሳቸው ስለሆኑ በዛኛው ወገን ያሉት እሺ ከዚህ ከአቶ ዲንቁ ውጪ ሌሎች ማናቸው ሼር ያላቸው ሶስት ናቸው ዲንቁን ጨምሮ ያሉት ሁለቱ በትውልድ የውጪ ዜግነት ያላቸው በዜግነት የውጪ ሆነው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነው አቶ ኤልያስ ኢብሳ እና ሌላው ደግሞ የኪነ ጥበብ ሰው ቀመር ዩሱፍ እና አቶ ዲንቁ ናቸው ሌላም ይሁን አንድ የድርጅት ስምም አለ አምስት ናቸው እኛ ጋር የተጠቀሰው ይሄ ኮነ ለኛ ውለታችን ላይ ሲያስገቡ ከውለታው ላይ አብሮ የተያያዘ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ግን አሁን ሶደሬ እንደተመለከተ ከዚህ ከካምፓኒው ያለውን 57 ምናምን ነበር ከዚያ በኋላ ደግሞ ለዚህ ተላይ ሙሉ በሙሉ ተሽቷል ነገር ግን ከዚህ ውስጥ የአቶ ድንቁ የትኛው ነው እዛ ሸሮች ውስጥ ያሉት ምናምን የሚለውን አጣውቁትም ያው በራሱ መጣበት በተቋሙ ነው እንትኑ መጀመሪያ ሸሩ ነው የመጣው እንጂ በግለሰብ ደረጃ አይደለም ማለት ነው ያ አቶ ድንቁ አይደለም በማህበር በእንትን ነው የኢትዮጵያ የንግድ ህግ የሚፈቅደው የንግድ አደረጃጀት አለ ፒኤልሲ ሼር ካምፓኒ ኮርፖሬሽን ምናምን በሚል እና እነሱም ሲመጡ ለግለሰብ አይደለም ይሸጥ ነው በንግድ ህግ መሰረት ለተቋቋመ አካል ነው ይሸጥ ነው ከዛ አካል ውስጥ አቶ ዲንቁ ለሱ ነው ይሸጥ ነው ስለዚህ የሱ አጠቃላይ ሼር ነው እንጂ በግለሰብ እዛ ላይ እናንተን ተናጣ አይደለም በኢፌድሪ ፕራይቬታይዜሽን የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በ2003 ዓመተ ምህረት ነው በጥር ወር ደብዳቤ የሪዞርት ሆቴሉ ወደ ፕራይቬታይዜሽን እንዲዞር የተደረገበትና ይሄን የውል ስምምነት የሆቴሉን ድርሻ ፒኤልሲውን እንዲዘዋወር ደብዳቤ ወደኛ ጻፈ ይሄንን ጠቅሶ እነሱን መተዳደሪያ ደንብ የመመስረቻ ጽሁፍንም አያይዞ የተላከበት ሁኔታ አለ አጠቃላይ ወደ 427806.75 ሄክታር በይዞታነት የተመዘገበና ካርታ ያው ፕላን ካርታ ሳይሆን ፕላኑ አብሮ የተላከበት ሁኔታ አለ በኮሚሽናችን ይሄ የስም ዝውውርና የባለቤትነት በእነሱ እንዲዘዋወር የተላከበት ሁኔታ አለ እንግዲህ እንዳነሳው የነዚህ ሼል ሆልደሮች ወደ 5 የሚሆኑ ግለሰቦች ናቸው አጠቃላይ በእነሱ መተዳደሪያ ደንብ የሼል ሆልደር በካሽና ኢንካይንድ የተሳተፉበትን በመናይበት ሰዓት ወደ 84 ሚሊዮን 224 ሺህ የሚሆን አጠቃላይ የካሽና የካይንድ በካሽ የ20 ሚሊዮን 124 ሺህ ነው በካይንድ ደግሞ በአይነት ማለት ነው የ64 ሚሊዮን 100 ሺህ የሚሆን ነው የሚያሳየው ቶታል በዚህ ነው የሚያሳየውና በሼርሆልደርነት ተመዝግቦ በእነሱ ፋይል ውስጥ ያየነው አንደኛ ፕራይቬታይዜሽን ኤንድ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ ሱፐርቫይዚንግ ኤጀንሲ የሚል አለ ሁለተኛ ዲኤኬ ኦሮሚያ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት የሚል አለ ፒኤልሲ ሶስተኛ አቶ ድንቁ ደያሳ ብሩ ያለበት ነው አራተኛ አቶ ቀመር ዩሱፍ አምስተኛ አቶ ኤልያስ ኤቢሳ የሚባል አምስት ሼርሆልደሮች አሁን ባልከውት የካይንድና የካሽ አጠቃላይ የተሳተፉበትን የሚያሳይ ነው ያለውና ከኮሚሽናችን በ10/8 ወር 2003 የውል ስምምነት ተደርጓል በተጠየቀው ጥያቄ መሰረት ኮሚሽናችን
መተዳደሪያ ደንባቸውንም አጠቃላይ የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የላከው መረጃ በማየት በ10 8ኛ ወር 2003 ውል ከኛ ጋር ስምምነት ፈጽሟል። በጥር ወር 2003 ላይ አንድ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የገዙ ነገር ደብዳቤ ላከልን። ደብዳቤ ስልክልን ሁሉ ፈጽመናል፣ ርክክብ ተደርጓል፣ በዚህ አዋጅ ቁጥር ብሎ የነሱን አዋጅ ጠቅሶ ካርታ እንዲሰራለት ምን ብቻ ተላከለት። ቤታችን ደግሞ ኢንቨስትመንት ደግሞ ካርታ መስጠት ስለማይችል ካርታ የሚሰጠው ውል ካለው አካል ጋር ነው። ስለዚህ ካርታ ለስታችን ለምን ስንለው ውል ገባ 427 ላይ ናቸው። እዛ ላይ ስታይ ስህተት ነበረው ከክፍያውና ከዋጋው የተለያየ ውሉ በ2004 ላይ ተቆረጠ። ከዛ ጀምሮ ያለነው ነገር እንደተቆረጠ ነው የለም። ከዛ በኋላ ግንኙነትም መስመርም የለንም ማለት ነው። መሬትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ግልጽ እንዲደረግ ሳይት ፕላን ነው የመጣው። ካርታ አብሮ የለም። መሬት ስፋቱ ላይ የሚያሳየው ወደ 427.8675 ሄክታር ነውና እነዚህን ጉዳዮች በኤጀንሲው በኮሚሽን በኩል ኤጀንሲው ቢያጣራልን ተብሎ የተጻፈ ፋይል ውስጥ ያየነው ለዚህ ምላሽ ስላልተሰጠ ውሉ እንዲቋረጥ ተደርጓል። የማስፋፊያ ቦታን ያመጣለው ነው ያለው አቶ ዲንቁ። እውነቱን እንነጋገር። እንዴት ያመጣል? ከክልሉ ጋር ተነጋግሮ ነው የሚያመጣው። ይዞ ሲመጣ ደግሞ ምን አይነት አካሄድ ተከትሏል? እሱና ክልሉ ናቸው የሚያውቁት። አሁን ያንኛ ቪላ ቤቶች የተሰሩበት አንተ ምትለኝ ገበሬ ተፈናቀለበት የቀድሞ ሶዶሬ እንኳን ገበሬ ሊያፈናቅል የራሱንም መሬት ሰጥቷል። ቅድም እንደገለጽኩልህ የሶዶሬ ነባር ይዞታ የሚባለውንም መሬትን በማስተዳደር የክልሎች መብት ስለሆነ ክልሎች ናቸው እንትን የሚለው። እኛ ቢዝነስ ነው የሚሸጠው። መሬት ቢሮ 234 ሄክታር አድርጎ ሲፈልግ ከ210 ምናምን ሄክታር የሚሆን ተቆርጧል። ግማሽ ያህሉ ተቆርጦ ነው ያለው። ይሄ በምክንያት ተቆረጠ። እኛም ከቢሮ ይመስለኛል በዛን ጊዜ የመሬት ስፋቱና ተጨባጭ ያለው ነገር ሳይት እንጂ ካርታው የለምና እነዚህ ነገር ክሊል አድርግልኝ ብሎ ነው ለፕራይቬታይዜሽን ደብዳቤ ጻፉ። ያ ምላሽ ስላልተሰጠ ነው ውል እንዲቋረጥ ያደረገው ማለት ነው ኮሚሽኑ። ውሉ እስካለ ድረስ ስራው የሚሰራበት የሚለው ነገር ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው ውሉ ከተቆረጠ ወደ ነበረው ተመልሷል ማለት ነው ሳልመጣ ድረስ። ያ ማለት ደግሞ ከመንግስት እጅ ውጪ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከሶዶሬ ሪዞርትና ከዚህ ባለቤት አቶ ዲንቁ ጋር በተያያዘ በዞናችን ያለው ነገር እንደ አንድ ባለሀብት የነበረው የዞኑ አመራር መንግስትም ማድረግ ያለበትን ድጋፍና አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበር። በግለሰቡ በኩል ግን ሲሄድ የነበረ አካሄዶች በሙሉ ህግን የተከተለና ስርዓትን የያዘ ነገር አልነበረም። ይህን ጉዳይ እንዲስተካከል በተደጋጋሚ በምክርም በማስጠንቀቂያም በየደረጃ ያለው የኛ መስሪያ ቤት ተቋማቶችም ግንኙነት ሲያደርጉ ነበር። ነገር ግን እሳቸው በዚህ ሁኔታ ምቹ ሆኖ መንግስት የሚፈልገውን ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር እያደረጉ ልማታቸውን ማስፋት አቋምም አልነበረም። የነበረው በጉልበት የመጠቀምና የተለያዩ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ከዚህ ከኛ ዞን ጋር የሚያዘው እንግዲህ ዋነኛው እዚህ የሶዶሬ ሪዞርት ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ 3 ትላልቅ ወንጀሎችን ነው ወንጀል በህግ ወደፊት የሚታይ ነገር ሆኖ ትክክል አይደለም ብለን ያዝናቸው። አንደኛ ኢንቨስትመንት ከመንግስት ወደ ግል እንዞረው ህጋዊ አግባብ አለው፣ ሰነዶች አሉት። እሱን ተከትሎ ውል በገባ መሰረት ነው መፈጸም ያለበት። የመንግስት ዕዳ በወቅቱ መክፈል አለበት። ሰርቶ በሚያገኘው ነገር ላይ ግብር መክፈል መቻል አለበት። ኢንቨስትመንቱ ውል ማስፋፊያ በገባ መንገድ ነው ማሄድ የነበረበት። ነገር ግን የሆነው ይሄን ሶዶሬ ሪዞርት ከገዛ ጊዜ ጀምሮ የኛ የወረዳ ገቢ ቢሮዎችና የሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርቦለት ደብዳቤም እየጻፉለት ነበር። ግብር ሳይከፈል ነው ኖሮ እንዲከፍልን ጠይቃ ነው ነበር በዛን ሰዓት ማለት ነው። ግብሩ አለብኝ ነው የሚለው። ግብሩ ቢኖርም ግን የተስተካከለ መሬት እንተ ስላሌለ የተሰጠኝ እጄ ላይ ስለሌለ መክፈል አልችልም ነው። እኛ ደግሞ ተሰፍሮ መጀመሪያ ውል የገባህበት አለ። አንድ ሰው ውል የሚገባው መሬቱ እጁ ላይ ሲደርስ ነው። ካርታው አለ፣ ውሉ አለ፣ ሁሉ ነገር እጁ ላይ አለ። ስለዚህ ውል እጅ ላይ ሳይደርስ መሬቱ እጅ ላይ ሳይደርስ ውል አገባም። ኢቭን እንኳን ቢሆን አገልግሎት እያገኘህበት ነው፣ ከላው ላይ ምንም ቢሆን እያተረፍክበት ነው። ስለዚህ ግብሩን እንድትከፍለን የሚል በሰዓቱ የነበሩ ሰዎች ጠይቀውታል። ደጋሚ 234.1 በዚህ የተስተካከለ መሆኑን አውቃችሁ የሆነ እንትን እንድትሉ የሚል ደብዳቤ ለኛ ቢሮ አላኩልን። ዳይሬክት ለሱ የተጻፈ ነው ያገኘነው። እሱ ነው ግልባጩንም ሰጥቶ እኛ ቢሮ ፋይል ውስጥ እንዲገባ ያስደረገው። 234 በቀጥታ ለኛ አልተጻፈም። እንደ ቢሮ በቀጥታ መጻፍ ያለበት እኛ ቢሮ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ከገቢዎች ቢሮ ጋር ግንኙነት የለውም የድርጊቱ። በ10/8/2003 ዓ.ም
ውል ገባ። በዚህ ውል መሰረት በ12/8/2003 ዓ.ም የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይሄን ውል ፈርሞ ሰጠው የውል ዶክመንቱ ማለት ነው። እኛ ጋር ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እኛ በ26/8/2003 ዓ.ም 46,209,690 ብር የመሬት ኪራዩን የ2003 ዓ.ም የመጀመሪያ ውል የመሬት ኪራዩን እና እሱ ተገምቶ በውሉ መሰረት ውሉ ላይ በተቀመጠው መሰረት ተገምቶ ደብዳቤ ተጻፈለት መቼ በ26/8/2003 ዓ.ም ማለት ነው። በዚህ ቢጻፍለትም መጥቶ ሊከፍል አልቻለም። ምንም የተከፈለ ነገር የለም ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በ2004 በ10/1/2004 ዓ.ም አሁንም የወረዳው ገቢዎች ባለስልጣን መጀመሪያ የነበረውን የ2003 ላይ የነበረውን 46,209,690 ብር እንዳለና የ2004 ዓመተ ምህረት ደግሞ 7,701,715 ብር የዛኛው የ2004 ዓመተ ምህረትን የአመት የመሬት ኪራዩን ጨምሮበት አንድ ላይ 53,911,405 ብር እንዲከፍል ደብዳቤ ተጻፈለት በ10/1/2004 ዓ.ም ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ቀርቦ ሊከፍል አልቻለም። ይሄን በዚህ መሃል እንደዚሁ ደብዳቤዎች እየተጻጻፉ ይያሉ በ2004 በ11/7/2004 ዓመተ ምህረት ላይ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ውል ተቋርጧል የሚል ደብዳቤ ጻፈ። ደብዳቤ ሲጻፍ ያ ደብዳቤ ደረሰ። ያንን ደብዳቤ አቀረበ ለገቢዎች ባለስልጣን ማለት ነው። ይህ ውል ሲቋረጥ እዚህ መሃል ላይ ሊከፈለን የሚገባው ውሉ በተዋዋሉበት መሃል ላይ ሊከፈል የሚገባው የመንግስት የመሬት ኪራይ ብር ነበር። ይሄ ገንዘብ አልገባም። ያም ሆኖ ውሉ ቢቋረጥም አገልግሎቱ አልቆመም። ቀጥሏል። አገልግሎቱ እስከቀጠለ ድረስ ደግሞ ማንኛውም አገልግሎት የሚያገኝ አካል ማንኛውም ዜጋ ለተጠቀመው ለመንግስት የሚከፍለውን ግብር መክፈል ግዴታ ነው ማለት ነው። ከዛ የገቢዎች ባለስልጣን ውል ከተቋረጠ በኋላ ምንድነው ያደረግነው? በፊት ዋቢ ሸበሌ ሆቴሎች የሚል ነበረ። ከዛ ነው ወደዚህ ሊተላለፍ የቻለው የሶደሬ ሪዞርት ሆቴል ማለት ነው። ዋቢ ሸበሌ ሲከፍል በነበረው እንዲከፍል ደብዳቤ ተጻፈለት መቼ በ23/1/2005 ላይ ማለት ነው። የገቢዎች ባለስልጣን ይሄን ደብዳቤ ጻፈለት። ዋቢ ሸበሌ ሲከፍል በነበረው ሐሳቢ አድርጎ በሱ መሰረት እንዲከፍል ደብዳቤ ተጻፈለት። በሱም ሊከፍል አልቻለም። አሁንም በ29/9/2005 ላይ የአዳማ ወረዳ አስተዳደር ደብዳቤ ጻፈለት። ዋቢ ሸበሌ ሲከፍል በነበረው ላይ ሆኖ እንዲከፍል የአዳማ ወረዳ አስተዳደርም በ29/9/2005 ጻፈለት። አሁንም መጥቶ ሊከፍል አልቻለም። 2006 ላይ 506,000 ብር መጥተው ከፈሉ። 2006 ዓመተ ምህረት ላይ በ7/4/2006 ዓመተ ምህረት ላይ የሚጠበቅባቸው በጣም ብዙ ነው። ኦሬዲ ያው 53 ሚሊዮን እኛ ወስነን ብናወጣ ውሉ ተቋርጧል የሚል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ስላቋረጠ እንዴት ግን ይሆናል? ውሉ ተቋርጧ ቢባል የበፊቱን አይከፍልም? ግዴታ ነው መክፈል ነበረበት። ታዲያ እናንተ ለኢንቨስትመንት ኮሚሽን አልጠየቃችሁትም? እየጠየቅን ነው። ብዙ የተጻጻፉ ደብዳቤዎችም አሉ። እየጠየቅን ነው። 2007 ላይ ወደ 500,000 ብር መጥቶ ሊከፍል ይችላል በ2/13/2007 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ይሄ እንደዚሁ እንዳለ ጥቅምት 2/2008 ላይ ሌላ ካርታ 234.01 ሄክታር የሚል የኦሮሚያ ቢሮ መሬት ቢሮ ካርታ ሰጠው። ይሄ ነው የሱ የሚል ማለት ነው ማረጋገጫ። በግማሽ ያህል ያንሳል ማለት ነው። አዎ በግማሽ ያህል ያንሳል። ይሄ ሲሰጠው እዚህ ላይ ተሞርክዘን ደግሞ የኦሮሚያ ኦዲት ቢሮዎች መተው ወረዳን ያው ኦዲት ያደርጋሉ በተለያየ ቦታ። የኛን ወረዳ ኦዲት ሲያደርጉ 2012 መስከረም ላይ ዘንድሮ አመት መስከረም 9 ወደ 304,000 ብር ከፈለ መጥቶ ማለት ነው። ያው 4,680,200 ብር በአመት አለብኝ እያለ 300,000 ብር መክፈል እንዴት እንደሆነ ባይገባኝም ይሄንን ያክል ከፈለኛ ደግሞ ገቢ ነው እንቀበላለን። አንድ ብርም ከሆነ ከመጣ አንመልስም እንቀበላለን። የቀረውን ነገር በወለድ እያሰብን ህጉ በሚፈቅደው መሰረት እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ያህል ብር ተከፈለ። አጠቃላይ የመሬት ኪራይ እኛ በአጣርተን በባለሙያ ቁጭ ብሎ ባለሙያዎች አጣርተው ያወጡት አለ። አጠቃላይ ተጣርቶ የመጣው የመሬት ኪራዩ የሚፈለግበት ወደ እስከ 2012 ድረስ አስበን ያወጣ ነው ወደ 46,896,000 ብር ጥሬ የመሬት ኪራዩ የሚፈለግበት ነው። ወለድ ወደ 39,786,955 ከ77 ወለድ አለው። ቅጣት ደግሞ 10,809,000 ብር አለው።
አንድ ላይ ወደ 97 ሚሊዮን 455955.77 ከሱ ላይ የምንፈልግ ሲሆን ከዚህ ላይ በተለያዩ ጊዜ ሲከፍል የመጣውን 2.5 ሚሊዮንን ጨምሮ ቅድም ያወራው 304,000ን ጨምሮ ወደ 3 ሚሊዮን 660 ሺህ ብር ከፍሏል። ከዚህ ላይ ስንቀንስ ከሱ ላይ አሁን የምንፈልገው ገቢዎች እስከ ዘንድሮ አመት ከሱ ላይ የምንፈልገው የመሬት ኪራዩን ብቻ 93 ሚሊዮን 776995.77 ከሱ ላይ እንፈልጋለን። የመሬት ኪራይ ብቻ ማለት ነው። የመሬት ኪራይ ብቻም አይደለም የሊዝም አለን። ሊዝ ለ45 አመት ይላል የመጀመሪያው ውል የተሰረዘው ውል ላይ ለ45 አመት ነው የሚለው። ሊዝ አንዴ ነው የምታስከፍለው። ሊዝ አንድ ላይ የምናስከፍል ያው ቅድም የነገርኩ 234.01 ተብሎ ኦሮሚያ ቢሮ የሰራለት የኦሮሚያ መሬት ቢሮ የሰራለት ካርታ ላይ በሱ መሰረት የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ውል አልገባም። በዚህ ውል ባይገባም እኛ በመጀመሪያ በተገባው ውል ላይ ሊዛችንን እናስባለን የሊዝ ኪራያችንን ማለት ነው። ሊዙ ጥሬው 21 ሚሊዮን 103200 ነው። ወለዱ 36 ሚሊዮን 5 እነዚህ እዚህ አካባቢ ደርሰዋል። ይሄ ማለት ከፍተኛ ገንዘብ ነው። በዚህ በደሃ ሀገር መንግስት ለብዙ ፕሮጀክቶች የብዙ ህዝብን ህይወት የሚደጉሙ የኑሮ ግብር ገንዘብ እየሰበሰበ ነውና የሚሰራው ለማስራ በሌላ በኩል እሱ ያለ መክፈሉ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ገንዘቦች በአግባቡ ከተሰበሰቡ ለህዝቡ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ በዚህ ሀገር ለሚካሄደው ልማት ለውጥ ምን ሚና ይኖራል የሚለው ነገር መመልከት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ግብር መሰረታዊ ነገር ነው። ዛሬ ጊዜ መንገድ ዳር ጀበና ይዛ ቡና የሚሸጠውን ሴት ግብር እያስከፈልን ነው። ተራ ሱቅ ያላቸው ዜጎችም እየከፈሉ ነው ያሉት። ትላልቅ ሀብት ያላቸው እነዚህ ሰዎች ካልከፈሉ ሌላውስ ምንድነው? አርሶ አደሩ ሳይቀር በእርሻ ማሳ ላይ ግብር እየከፈለ ነው ያለውና ይሄንን አንዱ ግብር አለመክፈሉን እንደ ትልቅ እንትን ያየ ነው።